nitwa Bazimazi Théophile mpagarariye karate mu ntara y'Amajyaruguru. Mu by'ukuri uyu munsi habaye semina, twateguye semina ku rwego rw'intara, ariko mbere y'iyi semina twamanje gutegura semina mu turere twose. Buri karere twakagize umunsi wako gukora semina, ariko uyu munsi za semina zose twakoreye mu buri karere ubu ngubu zakoreye mu rwego rw'intara ahangaha muri Gicumbi. Rero ni igikorwa cyagenze neza cyane, cyitabiriwe n'urwego rw'igihugu rwa federasiyo, hari directeur technique, hari komite itandukanye ya federasiyo, haje na mu rwego rwa leta, haje gavana, hakaza na meya w'akarere ka Gicumbi. Ni igikorwa cyagenze neza cyane n'urwego rw'abakarateka nk'uko mwabibonye. Hitabiriye abakarateka benshi barenga 200. Rero ni amateka akomeye, ntabwo byari byize bibaho, ariko turakomeza gushishikariza abakarateka kurangwa na discipline, kurangwa n'ikinyabupfura, imico myiza. Ubuyobozi buri kutwegera, buri kutubwira ati ibyo mwakoraga musukure kurushaho. Rero turashishikariza abakarateka aho bari ibikorwa bakora, bagerageza bakora ibikorwa byiza byubaka igihugu, kandi umukarateka mwiza nubaha amategeko y'igihugu, nugenda kuri gahunda za leta, n'umukarateka igihugu cyifuzamo umukarateka mwiza, umuturage mwiza w'ejo hazaza. Rero ntabwo twarangiza tudashimiye federasiyo yashyizeho decentralisation. Urabona ko abakarateka twegereye buri karere, hari komite mu mirenge. Ni igikorwa cyabaye cyiza cyane ko byatumye habaho umugura kw'abakarateka, twubaka ibintu biri ku murongo igihugu cyifuza. Rero turashimira n'urwego rw'igihugu ko rumaze kutuba hafi, rukabasha kudutera inkunga yo kwagera, yo gukomeza kudukebura, kuduhereza umurongo. Rero turashimira rero n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, imbaraga rumeze kugira, rumeze kutwitaho. Dushishikariza abakarateka bose gukomeza bitabira bino bikorwa, kandi tubasha gutahiza umugozi umwe. Murakoze.